Allah gi thawjal de gi khoi Allah gi zikr gi matik magun sing gi matang de hadis marfu suba fawba khangmin nakhre ngasi somuka hadis taraga mupun khangmin rase marfu ma thoi suba hadis Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu hai Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam de gi aina taja hawe kana gumba amana guna am lang zaruraba matungda ikaiba poklaktuna ya Allah aidi guna tawrure hawjik aibu kokpiyu hairabadi Allah Ta'ala na farista singda hai aigi bandana guna kokpiba ngamba amasung dandi piba ngamba mahaki mapu amalai khangba natra farista sing na khoi taro aina aigi bandabu kokpirabani amasung Allah Ta'ala na pamliba fawba banda adu guna dagi thapna lay Masi matung da banda aduna guna amuk langzerba matung da ikai duna hai. Aigi mapu. Aina guna ama amuk langzerure. Nahang na masibu kokpiyu. Matamadu da Allah Ta'ala na farista sing da hai. Aigi banda na khang brau. Mahaki mapu amalay guna kokpiba ngamba amasung dandi supiba ngamba. Nakhoi taro. Aina aigi bandagi maral kokpira bane. Masigi matung da Allah Ta'ala na pamliba fawba banda adu guna dagi thapna lay. Mahang na amuk guna ama tawru daba matung da ikaiba fawduna hai. Aigi mapu aidi guna amasung amuk langzirure. Masibu nahang na kokpiyo Allah Ta'ala na farista sing da hai. Aigi banda na guna kokpiba ngamba amasung dandi piba ngamba mahaki mapu amalay khang labra. Taro aina aigi bandabu kokpirabani bandana masagi apamba du tawningba tawrabasu haibadi guna khudingmaki matungda toba tawzirabadi aina mahaki toba khudingma kabul tawbigani marfugani thoi suba hadis Hazrat Isma Awshiya radiyallahu anha hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na haibirammi kana gumba musalman amana guna tawrabadi Guna iriba farista aduna mikub ahum chawrakna pung amaram guna ideduna lay. Bandana mikub ahum sigi manung da Allah Ta'ala da guna adu kokpina ba haijirabade. Kayamat ki numita farista aduna banda aduda. Mahaki guna adu ning sing halaro yamasung. Kayamat ki numita guna adu gi maramdagi mangonda azab su piraroy. Marfugu humdoi subh hadis. Hazrat Abu Umama radiyallahu anhu hai Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam na hai biramme taseng namag oi thangbada layriba farista aduna gunagar musalman gi damak ta mikup taruk chawrang pung anirom guna adu idaduna lay maduda gunagar banda aduna ikaiba fawruk laduna Allah Ta'ala da kokpina ba haizirabade Faristana guna adu ibide natrabade guna ama isille marfuga mari subhadis Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na haibiramme bandana guna ama tawrabade mahake thamoida amuba bindu ama takhi kariguma mahangna guna adu thadok laga Allah da kopina ba haizarba masung toba tawrabade amuba bindu adu mang khagal asengba thamoi oi karigumba mahangna toba amasung kokpina ba haizabagi mahutta ahenba guna tawrabade thamoi da amuba saruk yam khallaktuna thamoi adu amuba na kupsinki marfuga manga suba hadis Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na haibiramme kana gumna kopina ba haizaduna lairabade Mahag guna da tawro misak amani hairoi. Mahag na nongmada guna humputara arak tawrabasu. Kaanaba. Guna hanna langzirabasu. Guna adugi matungda. Ikaiba fawraba masung tungyoina guna adagi hingnaba achetba firep thamlabade. Mahag kokpibagi matik charabane. Marfug tark suba hadis. Hazrat Ibn Abbas radiyallahu anhuma hai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na haibirame kana gumna chang naine istighfar tawrabade Allah Ta'ala na mahakkidamak
अचिन्ब खुदिंगमक्तगी कोमथोरकनब लंबी फाटपी अवाब मखल खुदिंगमक्तगी हिंगहल्ली अमसुंग महाकी वाखलना लांब फंगदब मफमदगी चिंजाक पीनबी मरफूग तरेत सुब हदीस हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हायबिरमे कयामत की निमित्त कनागुमन महाकी आमल नामान महाकु हराव हनब पामलबदी तत्तन इस्तिगफार तौगदबने मरफूग निपान सुब हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन बुसर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हायबिरमे हराव पाउजेलनी कयामत की निमित्त मसागे आमल नमाद इस्तिगफार यामने यावरम गदब मिसक अदुगी दमकत मरफू मापन सुब हदीस हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हायबिरमे अल्लाह ताला ने हायरे अयगी बंदा सिंह नखोई खुदिंगमक गुनाहगारने अयना कनबीब मिसक अदु खक नत्तना मरमसिना अयंगोंद कोकपीनब हायजौ अयना नखोइबु कोकपीगने अय कोकपीब ngamba mapuni हायब कनागुमन खंगलब मतुंगद अयंगोंद कोकपीनब हायजरकलबदे अयना महाकु कोकथोकपी नखोई खुदिंगमक सेरानब लंबीद चटलिबने अयना हिदायत तौबीब मी अदु खक नत्तना मरमसिना अयंगोंद अचुंब लंबी फंगहनबिनब नीजौ अयना नखोइद अचुंब लंबी ताकपीगने नखोई खुदिंगमक लायरब ngaktane अयनी इना खुलहनब मिसक अदु खक नत्तना मरमसिना अयंगोंद नीजौ अयना नखोइबु चिंजाक पीनगने नखोइगी अहिंगबसिंग सीख्रबसिंग हौख्रबसिंग तुंगद लाकदौरिबसिंग उपाल वपाल अमसुंग चिंगमान पुमनमक पुल्लग लोयनमंगना अल्लाहबु कीबो उल्लबसु अयगी चावब ngनबद कांगी मसा अमगे चांग फावे हेनगत्ते अदुगा लोयनमकना गुना लंगजरगा ख्वाइदगी हेना फत्तब मी अमगुमना ओइख्रबसु अयगी चावब ngनबद कांगी मसा अमगे चांग फाव हंथदे नखोइगी हिंगलिबसिंग सीख्रबसिंग हौख्रबसिंग लाकदौरिबसिंग अमसुंग उपाल वपाल चिंगमान पुमक पुल्लग मान पामजिब अदुगी अरोइब ngमखै फावब इजरब अमसुंग लोयनमके अपामबसिंग अदु पीख्रबसु मदुना अयगी खजानाद खजिक फावब मयंग तारोय मौंग अमदि कनागुमन समुद्रगी तोरबांद लेपलग मदुदा यतुम मतवन लुपसिलग थांगलकपद समुद्रगी इसिंगना मयंग तादबकुम मसिगी मरमदी अय यामना पीगनब इज्जत लैब मपुने अयगी पीथोकप हायबसि सुमनगी हायदोखिब अदु खंगने अयना करिगुंबा पोसक अमबु पामलबदे मधु ओयु हायबगा पोट अदु हेक्तो ओय मौद्रा सुब हदीस हजरत उबादा बिन सामिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाय अयना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दगी ताज हवे कनागुमन मोमिन नुपासिंग अमसुंग मोमिन नुपीसिंगगिदमग इस्तिगफार तौरबदे कोपीनब हायजरबदे अल्लाह ताला ने महाकिदमग मोमिन नुपा अमसुंग नुपी खुदिंगमके महुत्त नेकी अममम इबीगन नुंगसिरबे चलिनाउसिंग ngasiगि असि फावदं खंगनरसे मथंगी तांकक अमदा हदीस तराक मुपुन खंगनसे नुंगसिरबे चलिनाउसिंग न हदीस सिंग असिबु मुसलमान पुमनमक्ते शेयर तौबीदन मखोइबुसु खंगहनबद सरुक याबियो अल्लाह ताला न तारिबै खै खुदिंगमपु हायजख्रिबा हदीस खर असिद अमल तौबंगमबगी पांगल थौनादु पीनबिब ओइसन